Ita la kontente ho buat nebe ita iha ona, tamba ita ne fuang domina ona ho kangsir nebe nunca mais sotu. Hetang mos influencia husi kultura materialista no konsumista, nebe kuda ona prinsipio ida ia ita ne anoing, katak barak liu mak dia liu, barak liu mak kontenti liu, ka barak liu mak halo hau satisfeito liu. Maske frase versikulo oing deang ona maita katak, sai kontenti ho buat nebe ime iha ona, mebe ida ne la kontese maita. Versikulo nela dehang, sai kontenti baba ingira imi ia ituang ona, imi ia natong ona, ka imi ia barakona. La dehang nune. Dehang det, sai kontenti ho buat nebe imi ia ona, atu ia ituang kanatong ka baraka, sai kontenti det ba. Tambah atu ia ituang kanatong ka baraka, hirak ne lao sa sukat absoluta, bak sorok los ia moris. Ida ne mak apostol Paulus sublinga, ia nia noring kona ba sufisiensia e Kristu, nebe nia rasik mos experiensia ona. Liliu ba hira nia kadeya. Nensi demos dehang nune. Apostol Paulo dadur no la ia necessidade basico sira. Bela na fating fasasing kona ba suficiência no abundância, moris niang ia Cristo. Mas que nune, ema barak nebe haleu horikusoing sei na fating senti mamuk no la satisfeito. Idene confirma katak, diferença entre plenitude no mamuk, laos ia rikusoing ka pobreza, mabe ia gratidão. Nune, sa sukat bak sorok laos basaida mak ema ia, mabe onsa ema idane hatene, agradece. Ia Filipi 4:11 apostol Paulo dehang, hau la dehang kata kau falta botruma, nya razão mak, tambah hau aprende ona o insa atu moris contente ia situação saida det. Aprende atu sai contente ia situação saida det, for duni força maita, atu la moris tang ia sentido no sentimento, falta niang babotruma. Se ita la aprende, atu ita ia barak o insamos, ita se nunca mais contente no goza buat nebe ita ia ona. Charles Spurgeon dehang, it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Exemplo, se omak ia motor ida ona, sai kontenti baho ida ne. Se omak karaktang atu ia kareta, primeiro, o tenge hare uluklay o nia kapasidade. O ia osang atu sosa ida ne kalay. Ida ne importante duni bo o galay, o precisa duni galay. Katambadet oni prestigio ka gensi, dudu makaslas o, halo o hakarak ia kareta, may beho dalang nauk emani osang, bovu ni osang, patrang ni osang, laos dalang idane lori todang kasaladet bau ni moris, ne tambadet gensi halo o la kontenti, ho buat nebe o ya ona. No yang muruk diak ida nebe bel halo ita kontenti ba moris idane, ho buat tototu nebe ita ya ona, mak agradece. No maroma kakarak ita, pratika idane, ka aplika idane ia itane moris. Primeiro Tesalonica 5:18 dehang. Fo agradece ia situação saida det, tambah nemak maromak nia karak ia Kristo Jesus kona ba imi. Kona ba ita maroma kakarak ita atene agradece atu yo ituang kana tongka baraka no idane bele halo ita kontentik solok no bele kuramos ita nia insatisfação sirahotu. Se ita mak fokaret ba buat nebe mak ituang natong kabarak idane sela fo satisfação lolos no sela garante ita nia solok lolos tambah ita eman nia kangen nunca mais atu hotu. La bele fokaret ba buat nebe ita la ia toha lua hotu buat nebe ita yaona. John Frederick de Martin hatetenune. Foca bebensang sir nebe ita ia, se aumenta ita ne gratidão. Enquanto foca ba ita ne falta sira, se aumenta det ingratidão. Ida la significa kata ita la bele bukan no luta ba buat diak sira ka plano rumah ia ita ne moris. Mai be ita la bele halo ida ne sa sang fonte principal atu ita bele hetang solok lolos. Tambak solok nebe depende det basa sang temporário sira, bele sai fragil no fácil tebes atu lakong solok quando situação muda no troca. Solok lolos ne, so ita bele hetan det ia ita nina Jesus Kristo nebe nunca muda ia circunstância hototu. Ida nemak segredo pa Paulo ne contenti ia ne moris. Tambah nemak ia Filipi 4 versículo 11, bahira Paulo afirma, haula de kata kau falta buat rumah, tambah hau aprende ona o insa atu moris contenti ia situação saida det. Versículo 12, hau atene o insa atu moris kiak, no hau atene o insa atu moris ho buat barak. Ia situação saida det, no ia situação hotu. Hau aprende ona segredo atu moris bosu kamla, no ho buat barak kau itu andet. Nah, ia versículo 13 nemak revela segredo força Paulo niang atu contenti na fating ia situação hototu. No ho consciência nia deklara kata, hau bele halo bototu ia nia ka Kristu nebe fok bit mai hau. Ida nemak segredo Paulo niang sa contenti ia bototu.